qurux badnaato ruuligii waa qurux badnaatay ay tamisay waxaan ahayn baa hadda igu soo ziyaaday aroos miyaa tahay dadku arooska xisaab ku hay ma ay haysataan aroos du faa'iido leyso aniga soo aroosay waqtiga arooska waa ka soo gudbay right now no aroos no nin no farax majabasto no xaas way ku weynaada la dadka guumeysyaasha baa aroos waxa ku orda anigu waa soo shaqeysto wala waxa loo guursado ubadna waa haystaa alxamdulillah waxa markaas ay xaray sariirta kaliya saana u seexdo bla stress bla book Somali maxaa ma weys waa imaanaya keen lacagta ku imaan lahaa lacagta tigidhka waa inaa bixisaa baashaalka waa inaa soo dirtaa waxa dhan soo dir waa imaanaa ka bacdi Somali maxaa imaan weys kala Somali lacag ma u siinay aan ku tagay yeah adama tigidhka bixinaa marka ilaa Somali مثلا فري ولا ديارها ولا كنا على قلت ولا ريالو بلسحان اسم يسوفر وقرية أو واحد تابته وحلا تابت شاشة إيجر قراع محاني قصية شاشة إيجر قراع جايز تيك توك يقول يستاجع على باقي قتيم تيك توكي بلايا يقول عبي تيك توك ما برق عقيا إيجر قراع وحلا قراع جري I'm from Brazil, but I'm living in New York. Yeah. إيش الشاشة تيجر قراع ولا ريال هذا كوتش على الآخر ما صنت إلى كوتش على قلبي عليكم السلام شو هذا رمانتين كومنتيين اليوم إن أسكين دايما هرت إنك أنا نلشة كاست خلطة وأركابان ماشي يورت محيطة باتي بلا هاي ما ضل وور ورت سريرت لك أبي شرح باتي في عنا والله الحمد لله أدبان في عنا هاي بلا ما جرتو أنت جرتنا هاي مبورنا بلا ما جدو هدا جدنا مبورنا ولا في عنا هاي هذا يا مرد سيجدي مركز سيجدي حاجة قطة لا بقول سيتا في عنا والله إذا كنتين في عنتين شيكي محاج عشنا أنا شيكي أنا شيكي محمي محارب ثاني أنا شيكي ولا رياض وحاحي ساني سامبل إيشي أنا شيكي وعيشني عيلكم قروح بقى وهي ستان مركوا عيلكم وفول حمو عيلك فائدة ما لها لكن داني محان سمعنا إلهي بعلوفتي بركي كأسكن قناع عنتها ضاعنو عنتدني مدين كري رح أصوت لوفا بينا عنت عنو عنتدني مدى فكري هنا عيلة مربي حتى عنا نوع عيلة عيلة داسن قبا بيانات مكتاجرة ما سنتارا
Ich habe das ganze Land durchforstet, um die besten Bäcker und raffiniertesten Ingenieure zu finden. Ich habe sie in Teams aufgeteilt, shalay toole naag baa is ag mareen suuq anoo islii dhex wareegaya diracayga saa u haysta tafta saa u socda naag baa iga soo horbaxday waxay iska soo jirta mataqaanaa tantii tiktok oynays ma aho mar baan sinitaa saa u qabatid madaxa dhulka ugu garaacda haddana waxaa isdhahay walaala stress ma fiicin buuq iyo dagaal isku geli إذا بدنا أنا أكتب حاجة خضراء خلي لا يا درا نيدا أسكر دجال ما في ناس كده وأسكر جسيتي ضدك قارو إذا بدريهن وقته أنا أول مقطع وحي الوعينا حاحس خلي لا يا لا أنا أستر والله قفك ضمبه وحق يقول لها ودليا شيكا يسام بي أنا أبيك مكل بحنا دا وحق إلا تمضان الله بالو حيرا كلها يربو وكدرن باك إبادة شيكا يسار يا سحر أي بيشان بيقضي أنت أصلا حقشان قفك باسيك دقاقي سان هدودنا أنا رما أنا ماشي أمي من بوقي ستريس مكت يا هو فريش خاطر إبادة هو فريش قال لي عيديريا إيه الضرر يا والله بلا خير يا بلي هو عادي وقع ظن لما أنت وناكسن باك بدن قفتان هذا فول حمدا أنا أركب أوكي ده فول حمدا محاك بدلي كرتا مركوي هاي محاك بدلي كرتا محيطة دي فول حمدا يهدي قر حمدا كركم يقاس عرانت روحات محاقة العام محا إكسترا يوم مقضى يا إكسترا مياه جرت هذا ما سنتين ورت أمانتين وما سنتين على عياله عيال كور عيال في عينه بلا مقضان مش ودي جوجان Jedes Team hat 9 Stunden, um ein essbares Segelboot mit eingebautem Servo und Rudersystem zu bauen. صلاة سوتك صلاة متكنية ولا نو صلاة ممنوع بيقتها صلاة نتكذا ده فهمت وفهمت ديك النظر وطالع. Die Boote müssen mindestens 60 cm lang sein und den Stresstest überstehen, den wir hierfür entwickelt haben. Sie müssen in unter 45 Sekunden über rund 6 Meter Wasser segeln. حجابك قروح بدن حجاب موت ولا قمر ويا حاوت ولقينا واحد انت قمر لان ولقي من سعوداني مرمر في مو يعني بدن اني خمار كيك متوقع واحد تا سير حيوان ما صار ده شاشة يقدر قراع جايز وإلو ذي ما يستكتم هنا يقدر قراع شاشة دونا ريالو أحسن طاب توجهي قفك عيدي قوسها يدلو الباحة إلى دع أش قصي حاجة نمسا قيسي إنه قيسي إن شاء الله wasserdicht ist. Ein Boot muss wasserdicht sein. Das ist doch der Ort. Ein in Stanford ausgebildeter Raketenwissenschaftler, Astrophysiker und Erfinder. سفرون باكو جرتان إذن كان مقدش إيو هرقيسي إيو وحاو إذن كان ينعي من أصع ذي داف أي وريريني لا إذن كمان نصان كرا بصفرون بعدتك جيلنيسا يبالو تك جاليات باموداني جاليات هي جرب الكجرم يعمل خلطة Ich entscheide, ob Sie, was das Backen angeht, bestehen. Ich urteile nach Geschmack. Ich bin gespannt, was Sie mit all den Zutaten anstellen. Sie müssen nicht nur ein funktionales, essbares Brot bauen, sondern auch ein Dessert einbauen, damit wir etwas probieren können. Wir sollten überlegen, was das Thema unseres Brotes sein soll.
Wie wäre das? Das ist einer meiner Lieblingskuchen, die ich je gebacken habe. Ein von Willy Wonka inspiriertes Süßigkeitenbrot. Das ist sehr altmodisch. Ein Partybrot, weil ich aus Miami bin? Wie wäre es mit قرص mittelalterlicher قرصة. Das können wir machen. Okay. Wie viele Segel? Bei 7 Knoten können wir wohl 2 بروح machen. أنقطع وسطها. Ich hole ein paar Sachen, die ich brauche. In Ordnung, gehen wir. Vorratsraum, Vorratsraum. Kuchenform, Kuchenformen. Wie viele Eierpaletten brauchst du? 2. Hier kommst du nicht ran. Dafür haben wir dich. Darum sind wir ein Team. Ja. حكمة دمية